Uria wari OCS wa Kamukunji Robert Mugo ni areganite na borithi gukuruhanio na njuragano ya Rex Masai uria kwirikanaga oragirwo ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya Gen Z ya mwaka muhituku magitatia mendekithia ma watho wa kigina. I was deployed at Rua CPD, that is my area of jurisdiction, and Rua CPD, we were dealing with rooters, not demonstrators per se. Akiruta oira igoti-ini, Mugo augite mirurungano ino yari na ikundi igiri, gikundi kia mbere gikirurungana na thayu na gikundi gia keri kiari kia ekinaĩ aria mari na matharaita na mathukangagia na kuiya biacara cia andu. Those who were deployed for riot duties were clearly dressed in riot attire with riot gear and jungle uniform. Mugo augite maabitha aria mari birigiceni-ini ya kuiga thayu methaite tu na ndogo ya guita maithori na thimbo, akiuga maabitha ake mang'ethanagira na gikundi kia ekinaĩ na gutiri riboti o yothe amukirire eigie njuragano kana kugurario kwa arurungani. Kungi na kuo cira wa njuragano ya ariũ a nyina Benson Njiru na Emmanuel Mutura kuma kaunti ya Embu ni uthiite na mbere. Wabici ya thitango cia muingi ni ikite ihoya niguo gwika mituki gutigirira cira uyu ni wathikiririo na watuithanio o na ihenya. Oho wabici ino ni ihoete igoti ekwirwo othe atandatu gwikinyagia igoti-ini hindi ya cira. Mwekwirwo umwe James Mwaniki ndanekinyia giikaro kia umuthi, wakiri wake akiuga ni agumeirwo ni ndwari na ndangihotire gwikinyia mbere ya igoti. That the Deputy Registrar, Criminal Division, Nairobi High Court, through the Deputy Registrar, Thika High Court, shall confirm physically the admission of the sixth accused person at Thika Level 5 Hospital. Anake acio eri makwirire moko-ini ma abitha a borithi mwaka wa 2021, cira uyu ugitanywo guthikiririo thiku 5 kirumanirio. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia.